Koresha shilingi 20,000 zonka. Otaruga mboro na sakwanga kwata na basakwanga kwata. Hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Yes, hello. Wasi botasewo. Sibirege sebo. Osibirege. Ego. Amazina gawe ne bakwetoha. Amazina n'abanyita Kapa Steven. Kapa Steven no manyo wakuterera. Ego no arebye wetini mo. Aha. Waboria TV. Ego buzima. No zana kazano chabuka na sente. Buzima na kazano bakike kwano gamba na zana. Are you sure? Very sure. Wakazana saheji. Hey. Aha, bazo ngambire. Kamesa jiwakareba. Banzo checking ho no manya ku checkinga. Check. Checking. Kiza. Nikajira mwenchi. Wesna kwa chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kanyine Sunday Brian Erisoba Hebron 13 kwa kashatu 2026 kandi tuja kwisyaho ebishamto gwa makuru kuturagace tuja kwisyaha makuru Agacencwire ombwijire Register wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Rose Foam mattresses, be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Karim from Rose Foam, a world of beauty. Agacencwire kireki hakabanza yafaha abana basatu batano bisurwa obushero muri Kagadi abantu bayoreko kwerarikira abarwire nibasima obuhereza ahirware rya Muko Health Center ya Kano muri Rubanda naijya kandi turari kubejo mutindo okuhinga omwani kuresire entungu ko muntasya borecerire kumaraho bworo muri Rukungiri kwa wababyine ece kiti cyabacezire royaho kiri mushanje Emitwe y'amakuru yabane kushyibwaho Register wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Rose Foam mattresses, be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Karim from Rose Foam, a world of beauty. Emitwe y'amakuru nekushyibwaho Register wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga.
Mbabazi Charity na Sunday Prana gana makuru Agacencwire ombwijire district ya Kagadi yarashirira bwendwara y'obusheruhe yahise abantu batano aberkwita kandi cinte tsigira abatura berashirire barukushaba government okubateraho buryo bwo kureba ngo barwanise oburwirobo. Thomas Tumwebaze ho muri Kagadi haine birukucira. Okwa kabiri eri kutandikira omumagomboranka kya Kabandema kyaterekera na Ndinga omuri Kagadi. Abana bashatu bakaba bafire esabite nchezwire abandi babiri nibwe bahereze kufa. Anka Kagadi district local government omukwezi kwa kabiri tukafunaho kuchwekaho ku Ruseru nambali twahireho samples twazitwara Kampala kandi batugambira nti abana batwahiro samples abamu hali yabo bakaba bayina uburere buno bwo Ruseru. Uburere buno bwo Ruseru bukatandikira mu sub county ya Ndayiga kyaterekera hamuna kya Kabadima. Tugenzire ntulenga ho ka district kurora echo kukora habo kuba butu amazire na aba ministry bakongera bayija bayongera bayihaho samples nabo basanga samples ziri positive. So nka district tuatandika kurwanisa oburwaire buno nituraba bimo hali ebyo mu kusensitizing abantu kurora nti bagemeseza abana kandi omusabu county zezo anambali twasangira abarwaire abo twafunaho kugema kwa abana bona abanyakuli hansi y'emyaka 5. Endwareji ebirerinke yachendire ahabwa amani mingi agabarukure by'amagara omu district batiremu bitenjuminche huire egarukire busya. Oburwaire buno bugenziro mu maiso habo kuba buli hakabanza yafaha abana basatu musabu county ya Ndayiga ni baitu oburwaire buno bwo Ruseru niho twatandikire exercise kinu then habwire buno nambali nkubaliza yesterday ebirabire na mwenda tufuneho reports kuruga Ndayiga afire yo mwana omu na Kabadima afire yo mwana wa kabiri kandi abana banu bona abakufa bali hansi y'emyaka 5. Okurigerera Tumwebaze abantu abamwe tubarejumbire omukusirika endwareji. Vaccination mu district yene ya Kagadi and tufuna support kuruga ministry y'ebyobwomezi kandi kinu kikuja kutandika na nyenkya nitutandika no rukurato rukubanza nambali tukujya ku RDC aliche ya rukurato runu kandi na yeta na ba stakeholders abandi abakusobora kubani batuyambisaniza muri kinu. Omwana akakwatwa weeks 3 nyuma yakwatwa orukoro na senyiga twamutwara mu irwariro kuza kuchebera endwara yaguma kubuzabuza ariko akomuriro bajanja basenyiga n'enkororo umuriro gwayongira bagamba mu ruteka ukanyura kumurabyemo emibazi endwara yarema kucira umuriro gwahika gwamurengana gwaba mwinji munonga bamuhe imibazi bamutere bikatu bamuhe bijuma yamira niko namara ibiro nka 4 baramujanjaba ateje doze ko yahwireyo bagira ngo atahe doze agwaranyura mu kebijuma ko bamuhere imbazi nyinji ngo naza kucira aba bagira ngo tubari kumanya ekiriyoni kireta endwareji okanya ahabo kuba eriyone kwatana abantu abari kutekateka ngo bakaseruko ngo nkabashoba kujanja bamuno ya nabashoba baburi kiro ba mu private tujanje bishama barwire tutokuba mu government ko bimaze no shetari yo uri kugenja urusheru cyo twara yatwusherwa twejira karuka tubaru tuberere kandi na government tugerezo turundo mu bazo gorusheru gwenyine bashobaga ko mu bantu kubaje mu byaka uko akareba baratujemure tujemireho konka rwashibuce rwagaruka. Mukuru w'irwaro rya Kabandema Health Center ya Kashatu nagira ngo abarwire abarukwija bine obusheru bino manyiso nkobuhere amisho garukutukura senyiga yamani okuterwa omutwe omushwija no kuburamani gasha kwa Thomas Tumwebaze. Webale Thomas Tumwebaze okuyungo mwana mu district ya Rukungiri kuri Serentasi ya Mpango ombantu ko barukusima government ahabwa mani hagweru kutamu kugira ngo obuhinzi bwayo bwagumza mu kugendo misho kurunji barukoreka okuyabahire oburugo bw'amezi okwejo nsombwire bw'umshana.
ebigambirwa ubwo muhabuzi wa mukuru w'ihanga aha nshonga z'omuhinja hamwe na n'enshonga z'omuntu wa burijo obwabire nahereza abantu ensugo z'omwana ziri kurenga emitwaro 6 omu byanga bya Rukungiri ekigenderire kumaraho ubworo mu byanga byabo kandi ngaruka nsima Madam Peace uburuhanga kozise akaturetera omwana wo kuba binje ne babasa kubaho ebintu konka batabituhisa konka kundi kureba Madam Peace yatuhira omwani tukatakamanya nguri konka yatweta ngitwa abantu abenyuma yatwiho mu bworo twahinga omwani umuryejo ntisimiramo president witu kandi umurungi uri kureba porogaramu z'abantu be kuzishemerire kandi akatwereza amizi umubwire nkobu ubwo cyanda kugira ngo hazemo amizi umunanko mu mwani rero tubase kutunga umwana ugumutindo twine mu system ya irrigation nubwo yarabe etayikire hona kusha government gatwa irrigation mu ryo g'umusiri irrigation iri kumaraho miliyoni 30 madame cyo nsimira government hona hawaya ringire kunyigirugo yariyo zatanka so mushana guri kujwa tutamamizi bashobora kuba yamburwa umwani ogu batunjiro mu myaka 3 nyuma bari kugira ngo basimisharure 3 ahariyena kandi ubwe bari kwihamwe ibintu byinji Peace Rugambwa nagira ngo akagushaba mukuru w'ihanga president Yoweri Kaguta Museveni obwo ari kugezaho kushajika enchinje umushanje za president ezo kurwana sobworo omwani n'ekihingwa kikuru munonga ekikuza kubasa kuyamba abantu okubiha omuboro kandi turiyaha kushikiriza entekateka ya president ya mutwiro mu kishaka okutuhereza obusinge kandi hati akatuhereza obwiga bukuru nobwo kuhinga omwani okutunga embuzi okutunga enkoko empunu ebyenyanja n'ebindi byona ogu nagira ngo okuhinga omwani nukuza kukorwa omucanga cyone cya burenge rw'izuba kandi obusugo bw'omwani emitwaro 6 nubwo bahereza abahinji okongera hamwe no guyabire y'abahire omwaka gw'2022 already twine ecyoma president Museveni akatuhereza factory omuri ntungamo ey'omwani kandi nempamya okuturagene ntuguhinga nitugutaha mutindo nabo bine kugusharuraje bakagukumaje kugira ngo guzaha mutindo ebeinete kwa kwenje ebizubu turi kuvugana no butare bugumane buhindahinda uko butare bwa butahindahindukire tukaguma mu beyemwe ikeyongera n'ingana bwe kuba igikagumaho ikibaso kongera kutuganyira kongera kurwa mu bworo government yo kuyamba no kuturondera akatare kumwana ekareba ngo twabongeza twabona mwaka sente yakongera akabeyi kandi umwana twawukosana kutiho mu bworo amakuru agagasha kwa Nelson ahimbisubwe Anganda makuru habarukure by'obwegeso mu district ya Shema berarusirire hawibura ry'abana babojo omashomero ngo abo kuba abarukutandika tubarukwendera Kenya nze byona bwambere nyumwebazi yo hayishomero ya Kasinga che obwishomero rubire niryanjura bazire ebyombeko ebyayombekirwe government kandi bimaziraho billioni 2 na million 5 Mukuru w'ebyobwegesa bwa Shema District Evelyn Kenyanji nagira nkurugo mu kibina cya mukaga om primary kushika musine ya 5 abajiga n'abari kutandika 20 bari kuhendera ngo kandi bashira ha stage yo kuvurwa abasigazi na mnongo musine hati mu musine ya 5 noreba tuzingira ko jomingi drop out rate kandi umusine ya wano noreba ko joba kaba ibiti munonga ngakiraki abishi so icyo cyamanisaki our senior 4 they drop out. The dropout rate is so much higher than what? Omuhabuzi wa president hanshonga za manifesto Professor Ephraim Raburembuka muntu arabwira abazire kwegarukamo. Omunyankore nibagira ngo umwana wawe ngo kufunga kwawe kwibagira okunguka ko muziro mbanyankore n'umwana waze. Bwenganda omunzongo worumu otatie mani akumbuka kwawe amano bogatirika kamuntu agambira abazire ebintu eri kusinga kwetera abana babo babakubi ebiruko baletera bargo mu mashomero nina baba yao bamte ayo mano kangwa ndio mkala ide nishindika chaji na kisano mwana mu omwana hata dakika kufunga wewe niji Aisha Zara wachuna Aisha Zara
nabwanyuma ababembezi b'ishomero lya Agacencwire banjurira abazire bizimbe batyo nuko kusima Professor Ephraim Kamuntu wabaletire project egi kandi bamuhire n'ibihembo mente abo kutereza obukwezi bwono obwe kutereza na munonga okutombekere bina ibyetumbekire kandi no kureba ngo netereza ubuyambiye tereza abashomesha tabyone bikwetaga ibya government agarukire batongoze nkora ya Kanyabwenje ahishomero kugira ngo cyonekera abahishomero abazire babone bacereba abazire tubiguriro WhatsApp nabo ejo ezesuma zimwase matwandikira zirabeze ya WhatsApp group tubashaba mutuza tujya kumutwagida WhatsApp group bora namwe n'ejo group y'ekigiro abije bitire twarade bingi bagumanye ebizimbe bino bija kwigurwaho minisita w'ebyokwegyesa Mama Janet Kataha Museveni kandi ubu hati bayona batamuza kompyuta entebe n'ebyuma bya laboratory ebiri harure ngo rwahiguru gashaka Mike atwakire webare Mike atwakire reka tumbero ntugaruka naganda makuru Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumuna na wiring ebyoma. Tugumiseze shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumba. Nawa pensi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka. Nembogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje otwiro inecyetengo cyo kushuma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda omisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju munana mushanju 50 abrinina nkaga ogambe na principal Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health. At Fins Medical University we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ebyo kwemeka byonjera koroba kanku anjulire ankole crazy limited abara kubumbira byo kwembekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi byo mutindo gwahigu nkamangalole tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombe china ba engineers na contractors mwena ankole crazy baborobezaho byona barabibumbira muri Mbarara omwibumbe rishugaine barakoza technology rispiria echo nabyombe chesi changale nka bendera ya Uganda bashangali mayiro 8 Mbarara Kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole crazy limited tugende twombeke ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi
murya hano bariyo bategereza umumbaga numangwe shazakire wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo gwija hakunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire Bakamwana tera chairman wembaga akongeze binako kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kabisira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha intangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad kandi nitumanyisa abantu mwena nguri tukinda abantu binji abashija n'abakazi abojo nabishiki emyaka 21 okwisari 85 okwerache icyenyonyi Dubai emirimo ka customer service airport security aviation stewards checking agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esingira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo eyobujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa no kwabusha free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga neinga not mushanju ina itano itano Echiro chisisire chireche Rose from Nempaka sheshe karonji Para see a rose spring, a rose farm. Ejini biti tokuro busas mukasheshi nikukumasaji ngomuchirochuna. Wera renko mwerere n'umfaratsi gw'umutendo kandi nuguhanga umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rukwen. Rose farm ensiyebero toburunji. Echiro chikurechi yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga ryona. Okumanya berukiraho tera note mushange ibiri mukaga note ina itano narishi note mushange ibiri mukaga mushanju itano ina emwe. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 atano nemwe. Kurkayo Humro Bishop wa Western College Diocese Right Reverend Johnson Twinomjuni ahabwire abiciriza abarukuhanjirira abarukutura mu Kampala Jinja hamwe na Entebbe okwerinda obutago mu katego ka Stani bakehimbisa no kwetungura ngo abo kuba batunjire sente n'obundo bwiga. Bishop Twinomjuni ebyo nabugambiro umukushaba kwa Sande amataji okubere kuri High St Luke Church Ntindo mu Kampala izoba heriya nyomo ebazyo. Okushaba kwa mataja hari St. Luke Church of Uganda muri Ntinda Kampala kutebekanitsibwa biciriza ba Western College Diocese. Bishop Johnson Twinomjuni ahabwira biciriza obutehimbisa na nibyo bwige batunzire. Ruhangana za kongera sente. Kwara chikore bihambo. Remain humble. Mukama anaza kuhereza mtinisa wala chikore remain humble. Bishop the late Festo Chivenye akawa yatekte sana hano
nowe n'abantu muri hamwe akaraja mu kishana no kubuza umunyonyi especially helicopter rayata wazo umunyonyi nogera muhansi we n'abandi atirere kimuka umarora abantu baba bake ushaka utanga kureba shaka usisi abasenaje sterera agigareza abantu akiri umureberezi witwa Easter Thanksgiving service hit nka Diocese of Western Korea para fellowship okubaniwe necho muhendo and we can never take your presence for granted. aha mukoro ugu habireho no kurundana sente ezo konzera mu rumo gukombeka cathedral eyabwera nyanjeri yo nekorwa kandi chairman asimira bicarizo kujirente katekeji na miliyoni nkaga anengere yatukura yo kusinje tereza background Yesu yaruza reftingire na symbolism yo kusinje kandi no kuleta ko kusinje obu omwihangenga tugenda kumusima munonga no kumana tujuka itwe abana bukuzarwa mu diocese ya Western Korea ora hari ukaka kumanaija na tushavira elizo ya bigo gutanga abukuba twaturunga n'abantu bashabaje ikikumesha abantu dini no mugasha kigambo cy'ikitumuza kandi yatugambira ikigambo cya community umuntu muhereza umuntu mukora kwikona atakaye kungura hiburu omukoro ugu gwishikirweho n'abamemba ba parliament abaronzerwa basya abasimire bishop kubeta irizo twashemerwa munonga kushoma na bishop kwija kuturisa ngenta amaze kandi akatuhereza ibigambo by'ubwenje akatuhabura okushemeye kutwaza twasemarahanga habwa bishop kubasa kuteka umumoyo gwa Easter kandi no kutugurura ekigambo ekyabana kihumurize imitima yabenje kandi yatugambira habo kugira ngo Yesu niwe mukama wo kusinje ningashi Prince of Peace kandi turebere ngo obwiro bwinji abantu tufire ninga twabura kahambere tweshemere kwikaho ahabo kuburo businje buri mwaka abicariza ku rugo muri Western Korea muri Kampala Jinja hamwe na Entebbe nabagiraho kushaba nkoko aha Easter hamwe na Christmas makuru gagasha kwa Abraham Muganzi Abraham Muganzi abarwiro mu irware rya Muko Health Center ya Kana Rubanda District basemera obuhereza ahirware ngo nubwinji nuko kusima government ahabwo kurita hamtindo muronji abarwire na mnonga abakazi benda nibagira ngo obuhereza obu barukutunga nibabutunga hombwire kandi n'embazi bagitunjira ombwire abarwire okusima gavumenti ahabwa kutungura Muko Health Center 4 no babire barya hirwarere rya Muko aho tushangire evangelista banjinyikira akatugira ngo byona nebirungi oyihireho gavumenti eyongere bitanda ahirwarere ahabwa kuba bakaza binenda abarukuza kuzara nibaburwo buraro okujya atandikene najya kandi kuyari kubejo mutindo ndenda kugira amane munonga Azashaka gavumenti iteraho uburyo tubone ibitanda tubone ahantu hahango kandi hariho n'imvura buri hano harabari hatine na kigwaza atine cyo kujya na cyo kunywa nabo baturabara bagemo bateraho uburyo bwo kureba izo mvura buri nazo ko kuzirabireho higwarira hano ayisura n'amazi kandi kuraba rukunja ijana ntegereza y'indakirira abagimisho kugira ngo ibitanda n'ibiki orukura abakozi ahabwa district ya Rubanda Samuel nahabwe nagira ngo gavumenti nenda kufita hombe kamwe na miliyoni 200 omurimo go kongera kutungura by'amagara aho bine kugure bitandigana no kuronda abakozi abo kukora hirwa ready. It has been a health center for and the staffing has been for the health center 4 level. But effective 1st July 2025, it was upgraded to a district hospital. And the staffing in a district hospital is much more than a health center 4.
So we are doing recruitment so that we can be able to operate to the level of the hospital. Ogo nagira ngo bahereze kurangira n'emirimo erikwetagwa. Rwanda district is in the process of recruiting workers, both for the district and for the newly started hospital. This process has been phased. The first phase was for submissions of the staff that qualify for these positions. The second was an internal advert, and lastly was the external advert. Irwareri tibine buraro bw'abashaho oburukumara ohireho amajwi abiri eya Dr. Mukuru neyo mushaho orukushemeza hati ministry by'amagara eriyo neyombeka echombeko okurabira mu ministry ya works kandi ekitongore cy'amahe ekya UPDF nicyo kiriyo nichombeka obwa hati basigizo kushakara gasha kwa keta tuzarirwe. Webare keta tuzarirwe obwa Capson SACCO erukusia myaka 25 abantu bashabwa konjera kugitahamu rero kibahwere kugira entasya erukumara ho makagabo okushaboku kwahewayo Emmanuel Chikoni obwabira ryo mjonyi mukuru obusakweji hebire eyinorchiko rwabona chete AGM ahambuga nkuru za office zabo muri Capson Town Council district ya Rukungiri. Emmanuel Chikoni obyari mujyenyi mukuru omurukiko rwa Capson SACCO nagira ngo abantu ababana benda kugira entasi rukumara mu makagabo bashemeriye kwije bakegita har Capson SACCO. Invest in what actually sustains us. Munire noni ngaba kinga bakamisa ngaba kumuntu. Let us invest in what sustains us. Our land, our people, our education. Esete zirimo ni billion 17 ebintu bikoze ni bingi chombeko ni chitu ba members baika hii umuparo mwenye Caroline Atwire orukamasho office abwa Rukungiri district nagira mu Capson SACCO nemwa hariza SACCO ezirukora kurunje mucanga cha Kigezi. Abo kuba really mwari ba performance okweri kandi wanoreba indicators zona beyongireho kurenga aha standard rate. Abo kuba membership yongire standard rate ni 15 aha membership konka barengezeho. Advin Mbabazi general manager wa Capson SACCO hamwe na Amos Kampura urukitunzu wa SACCO nabajangu bine buroni yona nka agriculture loan, school fees, sale loan n'izindi nyingi. Amagoba kutukozire miliyoni 2 na miliyoni 3.95 za loan tubasekura korana tusia biliyoni 15 sente z'abantu z'abakubise twine biliyoni 6 emugabo cya capital tusia biliyoni 3 nisima bwa bwomwe ifotse z'abasize kudeka. Capson SACCO eine birungi nyamwingi eine loan zindungi munonga a percentage no kusavinga umuntu wa savinga tukutera amagoba ba fixinga tukutera amagoba koke cyangwa umusinge gwitu no kugira tutungura abantu baruge umurevezi barumva zo muzindi. Amona Akampura urukitunzu wa SACCO nagira ngo bahati bina mataja garukwikana ngo kandi binentekateka yo kwigura wagande. Orengo rutwaikaho twine branches zina main branch mu Capson Town Council, branch ndije rumabanga mu trading center, twine branch mu Rentungamo mu Nyamunuka Town Council kandi twine nitaji erukora kurungi umuruko municipality kandi na plan zo kuyongera yo kwegura other branches tuzine. Capson niyo SACCO mu Uganda yona yabere ntadikiro yo kwiha kusasirwe mishoro. Nkora business sente zindukora za business ariko mukushobora kwanje ndumusubuzi sente zindukura zona ni nyambo boga Capson SACCO
mwana yari kumusinya abahendiro urukiko ru barukwasa bamemba bakozere kurunje berabo ebirumwe mbuzi bed cover hamwe n'ibindi bingi gasha kwa Dani Basibe webare Dani Basibe reka tumreho tugaruka naganda makuru Katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho murengero izuba inko ekitongore kiri gukora byoma bihangaze ebyo murembe mbaba murembo rwambarara na nebyoma nka water pumps ziri gukozesa amashanyarazi ez'amajuta neza soda ezo kudibiko mizi neza hihi bakwinire angle grinders enchene mpango compressors rita 15 okusia rita 500 cutting discs ezebyoma diamond na wood omumbechi reba wall chasers concrete vibrators na za pokers marble cutters spray guns heat guns blowers rotary hammer na drillers ebyamanda n'amashanyarazi abaseveya inkebinire level distance detectors empangazi derimo aba welding tubaretireza inverter welding machines hamwe n'ibindi binji ebyo kose byoma akasente kace ahaduka yetu Mbarara High Street ahashungire na Highway Restaurant ijo yerebere. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Lwa katoli kundongozi na nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutoolo okolola okotyonguka kwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanansi bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu kandi banyambere munonga omu bizinesi yanje ninyeguzayo nkora bizinesi ngura amataka ngura ebintu byingi kandi ngaruka mbikayo buri eshayo neyinkwenda kwirayo sente zanjye nzihayo babanyekiro ninzu drawing kandi nagaka kubika ngakambika eshayo neyinkwendera neyamani kandi te kurya sente z'omuntu nemuhereza buri ngero yona oho kwendera sente nibazikuheraho Igarabu weju tifama SACCO igabu eiziro kwera omukutungwere ntasiya yawe chanje butare chamuhunga bushenyi district ningo mataji gitaga buheju na kanunka branches omuri buheju district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera not mushanju munana mukaga not 13 not ibiri. Let your child's aviation dream come to reality with Uganda Aviation Academy. Uganda Aviation Academy invites applications for
May 2026 intake for the following courses: flight operations and dispatch, airline cabin crew, airport operations, airline customer services, foundation in travel and tourism, cargo introductory courses, aviation security awareness, IATA, GDs, fares and ticketing, aviation management, quality security awareness, safety management, travel and tourism consultant, teaching and instructional techniques. We are certified by IATA and UCAA. Pick application forms from our offices: Kampala, Metropole House, 6th floor, Entebbe Road, or 0393 10 66 62. From our website www.ugandaviationacademy.com or from this radio station reception. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shua. Kati nange bampakingire saa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Kurukayumka humro mganda makuru mkuru w'entebe ya katana habwibanda Happy Herbert Mayanja ashabire ba memba babuzimba SACCO okugumana bashakika SACCO ahabo kubaniera abayambe okurugomboro. Mayanja habirariyo mjenyu mukuru mu rukiko rwo kwinguza imbarira eyo mwaka. SACCO ya buzimba irukushangwa mu rumabonu ibanda ekoze urukiko rwo mwaka ruhingwize mbarira. Mukuru w'entebe ya katana habwibanda nwabirariyo mjenyu mukuru kandi ahigire ba memba as much as possible members kurebeka kumayo ndana sente musama na chikambere kugira ngo ni wano edaka sente milioni 5 milioni 100 milioni zingahi ukakazo mbangezi gubiye uriya murundo gwa katano erukushita mu rukiko rwa ba delegates aho borekeye kurakorana ya SACCO eje nese azukwingana milioni 708 emitwaro 20 kasanzu bina 5 Kongo mwaka ubwenkomi babonetana kuza kuba tube twinese azukwingana miliyoni 631 emitwaro 809 bitano na nisatu chuma isa mutgonjiro seyaz zukwingana miliyoni 503 abagambira hari shares hamwe na loan portfolio umukumi 2 abernena tukatwine ba members 13 benu omwaka kuza kuba ubwenkomi 25 letune ba members 15 nkaga na mkaga chuma isa mutgonjiro ba members bina nsanzu stero mungarisho mazu Gomez abronena twakora miliyoni 100 atukozere miliyoni 500 ngo muri yechi miliyoni 505 umugigura branch twakoze sente nyingi ngoni ndatwabetiri ngo miliyoni 3 ngabo kujya msigura new branch twatayo generator twatayo ibyo kora office za computers na nibindi so amagoba twasigaza miliyoni 500 bimwe mu bihinguzi bwo mu mbarireji no kutandika kwereza lone ya miliyoni 50 mu bwire bw'imyaka 2 okutandika ho mobile banking hamwe n'ibindi bindi SACCO ya tunyasingura SACCO ya Molini kuyo SACCO yachi hatumwe ni business yanyu hatwasanga ngo noenda kurondera business yawe aba customers kandi noenda bakora ki bakushashure real business yawe SACCO yachi tia wenea tia tugasingura tia Molini tia board members kuyo yachi ne yitu nashitama na rebe cicire naranguye abantu abakufayo business zigera kufa ekikuzita bakamabazo no butafayo bakasukuratara no tungeto zitahariya obura kusayo kurete wazanoze cyo mukozi oyo cyo mukozi etesana kugira sta zitandika kufa comparative regulations as amended in 2019 twashujumire byona inkora ya board na management n'ebandiko byabo bina nibigendera omateka agakurebera ibandika y'ibitabo inkora y'ibitabo n'etwaza ya cooperative societies habiriho no kwereze berabo aharya abakozi rekurunje
ubuhati SACCO yemerera habwiga bwa biliyoni 2,400 kandi inamataji abiri eryacucuza hamwe na cukunyumura kitagwenda kandi nehereza loan ya 2% reducing gasha kwa Timoso Mushabi babari Timothy Mushabe abakazi abari kuturo mu kampi y'empunji na Chivale bahawirwa kwejombero mu nkore ya grow yatirweho kutungura abakazi abari gukora za business. Ebigamberwa Serena Kavichi obiraje chire banka yensi yona omukutongoza project ya grow omukampu ya Nakivaro mu district y'Isinjiro kandi abirashendekerezibwe Dr. Ruth Aisha Kasoro orukushuganisa project ejo mwihanga na naba OPM nebindi bitongore. Many other programs so far programs are mingi give small something here abana pana kitu kidogo hapa small training there training kidogo hapa small other go to there wanafanya ka kitu kidogo pale. But what Grow is trying to do is to build on this and make something a bit bigger. And we want to thank the World Bank in particular for the grants tunataka the government of Uganda. Tunataka shukuru World Bank ama Bank Mondiale kwa kutupatia hii pesa inatusaidia watu wetu. The government of Uganda to implement the Grow project. Ambayo imesaidia government ya Uganda kuimplement hii Grow project. Project eje nobwera abergeyo kuhereza abakazi sente za loan baketungura bito kurujira har Dr. Ruth Kasoro najirang Grow erionetebekanisa okwegesa abakazi ebyemikono no kwebisaho kandi obwa hati abakazi abarukikenko mibiri bahereza kuganyirwa mu project eje. Grow project ebaddewo era ekyakola naye nga Ministry ya Gender ne Private Sector Foundation Uganda twasitwinamu sente zibateekako nga z'abantu abali refugees ababundabunda. Abantu bano sente zaabwe kibondo wekiri era kimanyiddwa era ekituleesera kye tuliko kwe kulaba nti abakyala bano abali mu refugee camps tusobola okubatuukako babeere nga basomesebwa nga babanguka mu ngeri gy'okudukanya mu business nga tubawa training ebawa bachita skilling orokora camp zemponji ahamizaba ngwentebekanisa ya Grow eiziraho barukujendera ahabwo kubobhwezi obwemponji zabire nizitunga bukachendera kandi hata nizebisaho barukozesa emikono yabo. Provided funds through the Ministry of Gender, Labor and Social Development. Kwa kuwa ilipana msaada wala pesa kupitia hiyo Ministry ya Gender to support the refugee operation in Uganda. Ili kuweza kusaidia ukuaji wa refugee hapa Uganda. Abakazi ab'emponji abaganyirwa mu project ya Grow hine batugambire okwehindwira amagara gabo. Grow rero icyo nayivugaho nuko yaje tuyikeneye yaje ikenewe pe kandi abagore babasingo tuba dushaka kugira ngo tubone isente zo gukoresha twiteze imbere. Gasha kwa Ruth Nwamanya Nkomiringo ogumwe ogo kutungura ebyo kwegese na mnonga mu mashomero g'abana babishi Kinoni Girls Secondary School neisha kombecherwa domo iyo murembe na neverase bindi ebi na nebindi byagambwa Senior Private Secretary wa Janet Kataham 7 kandi rukora home ministry ebyo kwegese Honorable Irene Kauma owataya irishomereri. Mwanyo gwabeji bishomero babanza kwemurka Honorable Irene Kauma yayakirwa mu nyishengero wa Rwampara. Also extend my heartfelt welcome to our chief guest Madam Irene Kauma, the Senior Private Secretary to the First Lady of Uganda. Kinoni Girls Secondary School erizoba babana basima mukama ahwabihire barukusima n'abantu bona abatwire ne babakwateraho. Got 50 in the O level. 50 in O level, 50 aggregates. That is the third grade going to fourth grade. Now when she gets 15 points, for us in Kinoni, ya ikanto na kusima government Honorable Kankunda n'abandi abakwatire wishomereri ntwenda kusima all the girls nabo bagerezeho munonga okukwatiraho headmistress bemwahabero kushasha bakora bishomereri no kugira ngo tubine domu yo murembe nebina byo kwegeramo ebiro kumara. What do you think we need here majorly? I know for a fact
our dormitories should be very habitable for our girls. Aha planning just behind the state to put a storage building for more classrooms. To say that I've had the challenges very well. The lack of dormitories, the insufficient space for the labs, the computer labs, and the IT lab. And I want to pledge that I'm going to articulate these problems. Extend heartfelt appreciation to our teachers who have been the architects of our success. Gasha kwa Senyo Gideon. Bamemba Bamasheruka Community Genesis Development SACCO Limited Erukushangom Trading Center Akanyeganye je Masheruka Shema North bashabirweho kwetantara ebirukugwisa za SACCO nko kunyagaza loan n'ebindi ebinebindi bugambirwe nyomo ibaziyo mu rushiko rw'okwendera umwaka omurundo gwa kana horubira hari Pearl Gardens Trading Center Akanyeganye je. Tabrugumba delegates ba SACCO rubire rugenderire kwanjurira ba memba okusakweje izirene kurakurana kwiho mwaka gw'2022 obwetandika hamwe no kwetekatekera umwaka gw'2026 abunebiri y'abanturuna nasanjura bashatu kunkoma ko kuhire twahike ku 2 so umwaka gw'2025 kongeraho Mbabazi 318 ubwo ni tukogora urumusite wachibara iburizo bayino muntu kusiwabira ayikora account mu Genesis SACCO izirene kurakurana munonga omukozesa teknolojia aho ba memba barukwejo nsamasa mugabo okohereza no kwihayo sente omusako ikigambo SACCO kimanyisa saving and credit okubikana no kweguza konka abantu abamwe bakindure cyaba okweguza na no kubika nabo mwabara kubika baketa okweguza na no kunyaba hati Mbabazi azo mu Genesis aguza yakasente $5,000 mwe hati nahura kama office ya national report umutange nanga kuba board member konka watwire sente wamareni akenga himazima toka tayibwa nangwa shiringira 10 ninge 12 nangwa sitogire cyuwatayo bakagira ngo warema konko ine cyo riyo notayo kandi twatondera munabambesa abandi bodense ya nerukaho kuri ya nerukaho teko bodense twine omuhereza kunonga hati twine smart home loans tuguhereza gasirindazi akwenda kume byo buhangwa twine gasirindazi na refilling tujikora office yitu wija Genesis akomeza n'ubwenge Genesis SACCO ekatanduka umwaka gw'2022 kandi obwa hati eine ba membe mitware 2,100 kandi hateyemerira habwigo bor kurengo muri billion emwe aho ekozera amagoba ga miliyoni 36 omwaka gw'2025 2024 ubwigo bwo kuturaho miliyoni 21 zitwabaziremo twarashatira mushanje 2023 n'umuzerero kandi hati tukashanga za miliyoni 36 Nemtwara shatula mnano na kanane. Kandi wale ubwigo mwahihi ayifaho. 2025 na mushanju. Na nemitwaro 3 nezarengamo. Hata 2025 twashanga bwa miliyoni 9 Kiri ngo buri umwana yirusha abaroni. Bamembazi hamwe. Tukigira ngo okubamemba wa Genesis nkiba cyakwereza qualification yirusha abaroni. Rone twabongo ndarwa zirata agishemerire
ekindi ensonga ndizo bamembazi nshabangu wala atwayoloni watunga obulemezi bw'okwimuka nozitwara ogire kutekondera business abaana nibarwara ebitoke muyaga nibitera hansi so watunga obulemezi ija ogambire SACCO Orukiiko oru ruhendiire barukuronda bodensya n'akakiiko kayo aho Joab Baryayaka aronzerwa nka chairman board omusya rero Musandangire yatoranwa nk'omuhwezi kandi John Samuel Mushabe atorinwe nka treasurer gasha kwa Susan Charsima. Atomereho ntugarukana amakuru akebyemzana. When you don't use Momo, you are forced to quarrel. Mama kabalansi? Nkuwaire 15. Mama, nkuwaire 15. Ompaire 15. Abantu abakulu atandise obuyayo mwena. Obuyayo obuliga. Iwe. Ngobiyanko ava mu bibozi sente dange nizade kolera ngobi nakolera sente dange. Save yourself from quarreling. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Mwami, waza kurgaho yejekeho. Hona mazima nyewe nkabanda. Reba umusuru gwanje kugurukusha. Agarahanga taro cintatiro umusuru gw'ibicorogo. Buri kiri sacona nchitiremo. Murana kabumwe abazenyo nabo mukasheshe. Konka reba umusuru gwa murano rebo gwanje. Nkakugambira ngo mukakapere nandoga konka wayanga hatu wachireba. Hata bichoni byo bikuteze nduru no yabanta amenmo yabawe bichori. Mukakapere mushanje nakosije musa cha crop champion. Taro muhinjo migandom arukweza atakaose jimusa cha crop champion. Omuhinji wen gose jimusa cha crop champion abashubuza mucanje a Joseph Farm Supplies a Kings Plaza omishoga Coppers Complex eduka namba G1 jimuset ni shango maduka gona omwihanga. Crop Champion, the farmer's best choice. Some things don't arrive. They've always been. You see, every day that I wake up, I am more than what you see. Not for a day, for all of time. We don't merely gaze outward, we birth new worlds. Until quietly, something shifts. We are the ones we've been waiting for. Seeing. Find your tribe. Recognizing. Speak each other's name in praise. Becoming. Every time I made a leap of faith, I jumped afraid. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it. Shaping every story, every voice, every breath. The privilege of a lifetime is being who you are. We are because she is. And because tomorrow they will be. Omakuru agebyemzano timu y'ompira ya Enyonza FC niyatwire ekikope kya Ruyonza School Muhammerij eyo murundi ogwa kabiri. Empakezi zitebekanisibwe abeja bashomireho ayishomere lya Ruyonza School eri kushango mu Rubushenyi. Final y'empaka za Ruyonza School League eze-2026 zisingirwe timu ya Nyonza etire kirima hagore emwe hari 0 omu mpaka ezanirwe hari Ruyonza School omu district ya Bushenyi. Ezakamaririzo zitakabireho habandizemo omupira hagati y'aba staff ba Ruyonza barukurita n'abashomireho mu ishomereri kandi omuzano ogu guhwire bushaha bundi.
abashomira hishomereri nibagira ngo kigenderwa cyempakeze no kwenda kutungura entaranta z'abeji hamwe no kubatera imihanda ya nyensya yabo. Is more than football. Tugira ntujaha kuzana mpira. Yes, mpira ngwagoro, but mpira is something ekikuza kutugita hamwe, kikatureta hamwe. So like the core goals of the alumni leagues is first of all networking, connecting, fun. As a school, we highly value this connection and partnership. I therefore pledge on behalf of the administration our continued cooperation, openness to working closely with you. Together we can build a stronger institution. Gasha kwa Mike Twachire. Impaka z'omupiira gwa senior ahabwa bojona bishi Zambara City zatandika kukendera izoba ahari makenke hamwe na kaceka kanti mu munane zirajekera Mbabazi City omuze canga cha Ankole zarangirwa. Omupira gw'abishiki gw'empaka z'amashomero ahabwa Mbabazi City, timu ya St Mary's Vocational Secondary School Bash yashohoza timu ya Mary Hill High School ahagori naza penalty okurabaho kuzo mu semifinal bwa nyuma ya timu zombiri kugwa kikazi bushaha bundi omuzano gwa quarter final ogwazanirwa haceka cheka. Hat St Mary's Bash neyo kurita na timu ya Creamland omu semifinal naye yashoza timu ya St Elizabeth ahagori birahari 0. We managed to pray. This is our team. We are playing with Mbabazi City. Accidentally, I can say accidentally, they won us 4-0. Kushemerwa pango munonga ga isomero ryito kutamubwese gereka tohereza mu district. We are trying our level best to ensure that in these secondary school games, only eligible students who are in the secondary school are the ones who participate. Semifinal endije yabishiki neja kuberga hagati ya timu ya St Anne's Katete eyasinga mabs hagori birahari 0 omu quarter final kandi abani bija kuritana na timu ya Mbabazi City High School naye yashoza St Charles Kitagata ahagori na hari 0. Quarter final ezo mpira gwabojo timu ya Antare School ya Singambara High School ahagori tana hari na za penalty bwa nyuma ya timu zombiri kugwa makazi bushaha bundi. Weldon High School ya Singa Global High School ahagori mwa hari 0 okurabaho kuzo mu semifinal. tubadde tusinga kwagala kwefanga kuri John tuliyoke concentrating ku kidda kwe kiri mu tournament ya districts tulabo batusoro twale ekikofu oba baga kutwala mupiira gumu tulabe bwe tunakoma wewe naye tulina targets endala ezisinga kuwa soka tuze mu game eno ya round of 16 nga twagala ekintu kimu kusooka qualifying genda muri John awo bisigadde tunuli twagezezaako okwagala okubyodinga abavubuka abato abalenzi buli omu abalabye babadde bato. So far so good, all games are going on smoothly. We are seeing a remarkable improvement in the standard of football this year compared to the past years. Emizane ndije ya quarter finals abojo semifinal hamwe na finals nizija kuzanwa izobe rya nyenchakare gasha kwa Aloysius Byamukama na McLean Mpire. Mwebare abashatsi bitu bamakuru abatshatira amakuru gona akumwebazi yogu wanaga kusiona abantu Mbabazi Charity na Sunday Brand tonda kwendeza omwebazi omulungi agandi gategereza nyensha kareho mugihangwe na Agacencwire Otarga TV West.
eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. Okumbereba ne kukibaho.